Ya nei tai au ia. O te whaatalofa tātou e kalesia, suafa manu malo Yesu Keriso. Ta ma tina, e se iau o lava i se au pito I titi la loifo le nei malu. E whaapitoa se whaatalofa ma se whawhiloa iso tātou ta ma, nei tai au, whaftai le tuolo maua pea le malosi. Ta tono le ase se o tātou o. Ui lava ina. Whia ngaisio tātou ta maa ia male. Whi aua le tua. Ia o le. Whi whianga sili al loto o whaftai le tua iloi. Lana wha malo longa mali malosi o lo wha penao na. Wha iso tātou ta maa. Ia o le vi inga ngai wha fo I le tua. Ia nei tai au ia. Ta tono le a tātou a mata. Ma ia le. Tala le whionga pa ia le tua. Ile mawhai au no tātou whaia se mea pia leo noa ma le mana o le tua nei tai au. Nei fo I se malosi e le se. Tala tu pa ia ele o le fita ele o le malosi a o le nganga o le tua. O ia lea tātou te wha moe ele nei tai au. Amen. Leo te wala awa tua I tātou e kalesia tātou tutu lai ma le wha alo. Tala lo loto ia te ia ele nei tai au. Aleluia, aleluia. Si ia tou a au ia te ia. Holy Spirit, Hallelujah. I need you. Hallelujah. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength and the power. Hallelujah, Lord. Come Si ia te in ia ia wa au ia te ia nei tai au. show it. Toi pesa tu ia I come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Oh yes, Jesus. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength. Come in the strength and the power. Come in thy Pesa tu ia ile nei tai au nganga sae. I feel mai. Hallelujah, Lord. Toi usua tu ia I. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mala au lo hoi a te ia ile nei tai au. Hallelujah. Tua mātou wālau ki alo wanganga pa ia ile nei tai au.
Father, we welcome Fio maya lo mamalu se e fatu kulia yo. Le mea nei le mamalu o la wa fio lo ma. Mato wala unia lo wanganga kwa ia ile nei taya. Fio maya se e fa uia te mato se. Mato tele ma faya se mea ile nei taya. Mea leo mo mo I feel welcome. Me aleu no le tai ina la wa fio yo mato loto ile nei tai ao le tu fa uila wa fa ile le lo suina pese walo vi inga ile nei tai ao. Hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 Jesus. Holy Spirit, I need you. Thank you, Lord. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength and the power. Come in thy own special way. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Yes. Come, sweet Spirit, I pray. Come in the strength and the power. Come in thy own special way. Pati leo wa ao ya te ia le tai ao le nei. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah. Toi fatele ya isau tau la pati le tai ao le nei. We welcome your presence in this place. We welcome your anointing, Holy Spirit. Fill us and lead us. Tai macho ile tai au le macho wa mai malanganga fa fetai ai le lofo le tu macho wa mai malanganga fa fetai le tai au le nei se yo macho fa fetai le yo macho wa tua o le na fai ai macho o le na bala au ai macho o le na tai mai le soifua mo macho wola toi fa tele ai sau tau langa pat o io le tua le pati mai malanganga fa fetai lo watua ile tai au le nei. Hallelujah. Hallelujah. Ya ile mamalu le atua le tai au le nei. Hallelujah. We can feel his presence in this place. Au ta pena ya ile fa fetai ile atua. Mai upola fionga pai ale atua. Ya tatou fa fetai ale atua. Le tamaro tatou ali o Yesu Keriso. O le wa fa manuia mai ate tatou I mea umalava. I mea manuia I mea o le langi. Ona o Keriso. Manatu le o ai le alofa o lo watua I le tai au le ne. Ia yese mea na tu lafua ina I o e lo watua. Yese mea na anga le anga I lo tamai ate o. Think about the love of God. Think about how much He loves us. His love is so great. So we have to give thanks to Him. For His love is endure forever.
E whaava baule a lofa lo watua le tai aure nei. Tato o mai male nganga whaafetai a te. Whaafetai atu ai lo loto i a te. I mea wa ia whaia mo i tato. Hallelujah. Think of how you've kept me, Yes, and Father. cared for me each day. Hallelujah. You have sheltered and provided every need you have met. I'm grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. Hallelujah. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I'm grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. May I say I saw no taino fama on me. May I say I saw no taino amalelei. May I say I saw no taino alapatulo. Yesu imeaua usifafetani. May I say I saw no taino fama on me. May I say I saw no taino amalelei. May I say I saw no taino alapatulo. Yesu imeauma usifafetani. Yesu imeauma usifafetani. Mai lava upu ona fionga na tele tua I tatou na tele tula voice. He never leaves us nor forsake us. He always be with us. Pafta ya tuailo loto ya te ya tayaurene. Imelele wa ya fire. Mewa ya ngalele ya te o. Ele ngalo ya te ya. Ele mabaile lo follow wa tua ya itato. Tayaurene yo tayaure nganga fafta ya te. Ime uma wa ya fire mo itato. Ilona lofa, olona fama oni. Oba benga mana fama ni yanga. O mewa ya fo ina. Ilo soifua mo tato bola. Olona fama lo longa. Olona fasa lo tonga. O ana fama lu yanga. Fafeta ya tu ya te. Na tele tu la fo ina oe. Na tele tu uwe tato. Wai fama oni oe tu samana fola fola. Macho ala langa ile nganga fafeta ile tayaure nei tama. Fafeta ile ule lei fafeta ile fama oni. E moni lava fola fola nga tele tu uwe macho we tele tu la fo ina la. Weta ye macho weta tai na macho. O la macho le ma moile le. Fafeta ile wala fafeta ile fama oni. Ia fama yanga. Ile soifua mo macho wala lo macho wotu.
Whawhetai, whawhetai, whawhetai tele, whawhetai lau e lei lea lo mātou atua. Pati pati ai o mātou lima. Whawhetele ai sau mi inga lo mātou atua. Wele ai se aso. Hallelujah. Ya yo se taulanga pati moya. Hallelujah. 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 Sauni de te bibi de tua le tai au le. Hallelujah. Lo malosi. Me wa sauma oi le tai au le. Ave le tua ia va penan fa ma walunga ile vi ingo le tua. Hallelujah. Tu tu fata se wa au. Fai se siva mo le tua. Hallelujah. Asole nei na faya le tua. Tato te oli ma fia yai. Hallelujah. Ole senei na faya eleli. Tato te oli ma fia yai. Ole senei na faya eleli. Totally only my fear. Ola senei na
Yes, Jesus. We live to praise your name. We live to glorify you. Hallelujah. Hallelujah.
Agatuke lauvi inga ya teia. Bibi ya tu ya teia maileta ele ololo. Famanuma fanele eina o ia ileta ya olele. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. There is no other God like you. You deserve all the glory, Lord. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, silly, silly, love away. Yes, silly, silly, love away. Le tua oe o tua. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Yes, Jesus. We are here to worship you. We are here to glorify your name. We live to praise you. We live to glorify and lift your name on high. For you alone are worthy, and you are worthy to be praised. There is no other God like you, Father. Hallelujah. Tato tot tulia tu ilumole tu ole na fire tato. He is holy. He is holy. And he is worthy to be praised. Epa ia lo watua. Ia lava ia le na fire tato. Tato wifo atu iate. Waile ai se isi tu sama. Hele ai se isi tu sama. Oi ole tupu maliali ole. Oi ole atua malos. Oi ole tamao le favava. Ole ali ole file mu. Hallelujah. He is holy. He is the King of all kings and the Lord of all lords. He is our Father. Let us come and adore him. Worship him. Acknowledge his greatness, his faithfulness, and his loveliness. Failo alona matauti. Malona siri.
Tātou au whātasi matoi I nei luas fulmarifa. Tasi ai ma mea o le whaole au pa ia. Tātou au whātasi mai nātou I le tai aore ne. Tātou wifo atu I lo tātou atua. Awae pa ia lava o ia. O ia o le atua mamanu. O ia o le atua siri siri esi. O ia lava tatau I ai le tapua inga. O ia lava tatau I ai le whamanu ma le whaneta. Hawa wana o ia. Wana o ia lava. Ele ai se isi atu. He is our Father. He is our loving Father. He is our faithful Father. We have to worship Him, adore Him, glorify His name. Tau atu lona matau tia malona siriris. Hallelujah. 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 Fa watu lava o ia te ia I ni notere ne. Tala tu lava ai fa le nganga ia te. Fo se me fa ilo ia ilo lava loto I tai aole ne. He can reveal into your heart this morning. That is from Him. Hallelujah. Hallelujah, Father. Matou mai matou te vivi. Matou whamanu ia te oi. Mori mori atu o matou loto ia te oi le tai aore. Se o matou whala ia te oi. Awai tatau ia te oi le tapo inga la whana. E tatau ia te oi le vi inga. E tatau lava ia te oi le whamanu ma le whaneta. Awao le meleana e whaiai matou. Na ia vi ia I lo suafa. You created us to glorify your name. We praise you. We worship you. We adore you, Father. There is no other God like you. There is no other God like you, Father. The only one, Father. Hallelujah. Alo, atau tutula mai. Tell
au pati ate ia le nei tai au. Olo ia le mamalo le tua le nei tai au. Hallelujah. Oh yes, this. Hallelujah. Rio tamai lo le lei malo fa mau. Ele ai lava seisi wana oi. Wana oi lo mato fa moi moi nei tai. Fa vetai lo le lei, fa vetai lo fa maoni. I lo awai mai nei tai. E ala mato viinga nei tai. O viinga na la fa nau nei tai. Fa pale oi fa la ai oi. O se viinga nei tai. Awa lava ne te matou. Awa lava ne te matou le tuai. Aya fo yatu yatu o le viinga. O le whamanu o le whanetanga. Nei se ia o le whavavau. Whavau lava. Ala langa ale kalesia le tua. Amen. Hallelujah. Na mele toi whatele e sau pati a te ia. Oh yes, this. Ngona ina la vale mamalu nei tai au. E ala le awai mai o le anganga o le atua. Na na fa unga. Fa pe na na tatu ye nei tai au. Nei tai au ata to le yo le fa malosi. O tu la e fo nei tai au fa malosi mo sfurua I ma le taulanga. Fa manato tu fo nei tai au o le tai au nei o tatu taulanga fa pitoa fo le fa pe na au. Ili ya sai tolu mala sa mua. Pape nana fa monato to ne tai au. Pape nana uina ne tai au. Ole auina fa tasi mo. Topes. Na u whainga ruenga mo le auina o sfurua I mataulang. O sfurua ia o sfurua ia le tua. Whapia nana pa. Ia I ruma o le tua. Whamanuia le tua. I na fua I nei taea. Tesema faya me uma tonu la poeo o ile iuma sili sili esema tuama waluma ene ya lo falea ua o mawa
atu fawai ma taulanga ne taiao. Vi ia o tamai lo le lei ma lo fa maoni ne taiao. O mato atu yo luma siti atu le fawai lo e kalesia ne taiao. Wala au ya tu ele li ia e fa manuia fa pa ia le fawai lo fa na ne taiao. Fese me wala ma ia ne se leni le li ia fa manuia ia inga tai tasi le li business. O nga luenga le li ia i fo ia fa manuianga inisi o asia nei taiao le li ia fa manuianga le li ia te la tau le ni pala au ia to nga pa ia fa tasi mai o nei taiao fa wau mai lo pa ia mo lo mamalu nei taiao i to engo le mato nei saunga fo e pevi inga i lawa fio ono o Yesu amen mami. Ia ele tuol nei taiao, ia tamā mātou talo lau whamonianga. Le au ngā lulu nei taiao, le alu Filipina, lau tino ma lau tautole nei taiao. Talau tamā i ele file muia te mātou, mātou i loa ma mauti noa, o lo soifua oilo mātou ali i whaola. E ala le nei taiao, no le suafa Isu, amen. Ia ele tuol nei taiao, te manatu nei taiao, Fia whao ngālau, tuspa ia na Isu mai maoe nei tai au. Tātou whai tau whatasi ai le Isaia 5:13. Rona whai upu e lua se o atu le fitu. A mawala tusi ya fai tau mai ono le tau fa le tonu le mo li lunga I
Amen. Ia le na ngona ni tai au si o tātou toi whai tau ma tō tātou. Toi tō manatu ai fōi e ala ili saia lea 5 fulmantonu. O whai upo e masani ai tātou i aso whapēnei. E le whamna tuino le tino ma le totolo tātou ali. Au le nei tai au a tātou toi mahana tu natu atu. I teimi tātou te le i loa le whaalotanga ia Yesu Keriso. O lona winga, sa ai lava tātou ma le whaale tatau. Amen. Tātou toi tō manatu fo i tausanga ua mawai. Sa whapenao na whaia ai le nei taulanga e ala le i tino manu se tūlou le manu nei. A ua sui tūlanga ai lo tātou ali u Yesu Keriso. E ala i lona soifua, lona lofa ti ngā ua sasaa ina mai, mo oe mau, e iai lale nei tai au. Le ti o fo i a tātou iai le mamalu leo le atua peona iai le nei tai au. Ona o tātou i loa la ia leo o tātou whaale tonu, ma o tātou vai vainga, ma tātou a mio le talafe ngai lumo le atua. Amene. Amene. O le mamalu le e iai fo i le nei tai au. Mai ala na fionga. Mai sa ili mua oe maau. Su e ane oe maau. I le nei vai aso a toa se o mai fo i le nei aso. O lea fo i o la tātou sahauni e wha manatu. Le aso soifua o le na maliu ma soifua mai. Mo oe maau. A tātou tō manatu ai la. Ia. O ai tātou a manatu mai ai le atali o le tangata. O ai oe maau ua sasa ai lona soifua ina ia whaolaina oe maau i le nei tai au. O ai oe maau i le nei tai au a tātou talisua whatasi ai ma le alii e ala i le nei sauninga. Amene. Awa o le nei sauninga ua sa lua ina ai le ie pupuni sa le mau ai so tātou a manoa. Amene. O le nei fo i sauninga leo a tātou toi whai tau a le nei tai au. Suitu langa ai o ia i o tātou a mio le tonu masao. O tātou a ngasala. Tui mamomo fo i o ia au wao tātou vai vainga. Ma o tātou wha le tonu malava. Amene. Ua whaasa loto fo i oe i le nei tai au e ala i le mativa. O whaoloaina oe e ala i le sauninga nei. Ua wha marolo ai lo tino mai, lo mawhau ai meise lo wanganga i le sauninga le nei. Ua whaasa loto ina ai fo i oe mai puapua ngā ma mea sai tia ai oe i o manatu e tu alalo ai lo tangata e ala i le sauninga le nei. Ua taua mea tono ina ai tātou i luma lo tātou whaola o Yesu Keriso ona o lona toto ma lona tino na sasaa ina mai mo oe maa. Maua ele le leinga o tātou o tātou whesila whaia ele nei tai au. Maua ele alofa o le tamā e le tina o mātua i whanau o tātou tātou tasi e ala le alofa lea o lo tātou ali Yesu Keriso. O tātou pēnei ai le nei tai au. Amene. Whapenanga ngā lue atu le au whaingaluenga le nei tai au. Tuina atu lo loto i le atua. Amele. Tuina atu ali nei minute. Toto manatu oe ma e mawhauwhau ai. Mana ia le mo ini mai o fufonga au ngā lue atu le au whaingaluenga te whaina atu le tino ma le toto lo tātou ali i ono tātou tarisua whatasi ai la ia lea. Toi su oe a iai fo se isi o wha lave i lo mawhauwhau le nei tai au. Te talo le atua e mali saulo tonga moni lea ia te oe. Aua nei whatanga ina le ni laro langi. Ave se alo fia malo oli oli. Ma le leinga mai le o
Yesu Keriso. Bo oe maa. Hallelujah. Oh Yesu. The blood of Jesus shed for me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Le mawhai ona tindai e seisi. O lona alofa ti ngā lea e le mawai lava. Se i o lava i le whawawau. Mai ua ia tofi tofi ma abatu i lona uso o mawhape atu. I o toa ai o lau tino lea. Whamanuia le atua i le tino lo tātua li whaola le tai. Talia le tino ke wiso. Ma le anganga whawhitai. Ua whapea fo'i i le ipu. Ua ia whawhitai. Ua ia tuina atu fo'i lo nau so'o. Ma ia whapea atu. Inu ia o tou. Awa o lo toto lea. O le toto le whea ngainga. Ua whaamalingi inga mo tangata e tō tele. E
whaamarolo ai anga sala o malava. Tātou talia le tōtolo tātou li isi kirisu. E o atu I maunga mawalulunga E ta feivo I manu mawalalalo Le toto O Yesu O le manosiana Eleva paiona tineia Olona mana Eo atu I manga mawalulunga E ta feiva I manu mawalalalo Le toto O Yesu O le malosiana Eleva paiona tineia Olona mana For it reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It will never lose. It will never lose its power. It will never lose its power. Hallelujah. Hallelujah. It will never lose the power of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. It remains the same. The most powerful power is in the blood of Jesus Christ. Nothing will ever stand with the blood of Jesus Christ, because the blood that washes us, make us clean and purify us. Hallelujah. Because it reaches the highest mountain and it goes down to the lowest valley. It still remains the same. It never changed. Hallelujah. Hallelujah. It will never
Ai langona ina le mana leo le toto kariso Yesu. Ona langona leo le nganga whawhetai a te ai. If you realize the power of God and the precious blood of Jesus Christ, you will be able to say thank you. You will just say thank you, Father. Hallelujah. Each day, I'm convinced it's not because Yes, I Lord. am worthy. Oh, mama, To receive the kind of love that you give. hallelujah. But I'm grateful for your mercy. Oh, mama. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured
mātou whawhetai e. Oh, Aona malau ia te oe. Te atu ranga whawhetai. We declare that there is no God. There is no God before
before you or after you. You are the true and the living God, the Almighty God, the one that created everything and created us in your image. Mātou te vi ia mawhaftai ai oe le nei tai au. Ole mātou tauranga pati lea ia te oe. This is our hand of praise to thank you. And we say we love you. In the name of Jesus, and all says of God say, Amen. You may be seated, Faftai. Amele mai se pati mo tatou au nei tai au. When you're in the presence of God, sometimes you just don't want just to get there and get out. You just want to stay there. You want to soak and want to absorb what God has for us. We want to understand His heart. And we want to have that relationship with Him. Not just a God that we worship distant from us, but somebody that is so close to us. And so today, it's all about God. It's all about Him. It's not about the name of a church, a leader, or a pastor. It's about who God is to us. And how real that God to us. Because that will make the difference. So today we have some announcement anyway, because we have our Christmas coming up, so we got some plans for us. But before that, I would like just to welcome all that are just visiting us today. We welcome you in the name of Jesus Christ. It's been a blessing to have you with us. We are in the same big family of God, and we thank that we are His children, the sons and the daughters of the living God. And it's amazing how to be called a son of God and a daughter of the King of Kings and the Lord of Lords. Amazing. We are the princess and the prince of heaven. Amen. So as we walk around, we're here on earth, but we go right to the throne room of God. Amen. Where you're being written in His bound. Your name, my name. He knows each and every one of us. Understands your needs. Understands who we are. And that's how good our God is. He cares for us. Amen. So remember that we have our English services at night from 6 to 8 or 8:30. Now we have this starting a few months ago. We have our churches from the morning just for the Samoan speaking. And at night we have the English service. We open it for everybody just to come along. And we fellowship with us. But anyway, today I'll just go bilingual.
le vasenga po le a Sauniga whaperetania. O le ala e le mawhai ma uma e loio na tau a veina le hafo il ngā luenga o le te lotai me pise ma ua. Ia o le ala sa whapea o na whai ufono inai o le sunga e a fo i a vui peni le vai ma whai toa ia line. O na ua i o la whapea na overseer le tātou masenga whaperetania po le tātou e karesia le ua amata nei whaperetania i nei a fiafi. Ia ona o le tūlanga i peo na iai e mo mia ni te sosoni. On that meeting on last Friday night, we come up so that we need someone to oversee the English services on Sunday, because we're so busy with not only within New Zealand but also internationally. So we come up so that Pastor Vui and Sister Line will become the overseer of the English services at night. So, and for this year, we say goodbye to our dear Pastor Mati. He was the head of the deacons as well. Now he's pastoring the church here in Mangele Bridge. So we now call upon Pastor Miskopa and also Sister Mavis. So they will be the overseer of the deacons as well. So Lela Tayao, ia peona fai fono ina ia ole sunga ia bui. Ia Martina por falitua ia line ola uala le la overseer ina le tato e kalesia whaperetania por vasenga whaperetania e a matatu nei la ia o le la whai lor whaunga e whahu whalele iai ina ia ua nei toi whisile sesi po whera wele ti vahenga ia po waila vai ti akon ia ia iloa ia me tau le whai ia o na whai fono e fo le o le sunga ia e fo ia miskopa ma whaitua ia Mavis. Yo la ua le la tau veina le tātou ngā luenga I ti akono I nei am whai ai o na whaaftai le atu e mea umalawa ma amata le iel tau sang fau ia awe se pati mo I la tau le nei tai au ia o le la whai le taro mo le vaianga lea ia sumaia lau sunga vui malo faltua malo sunga miskopa malo faltua le alva vai mal tatu kalesia sumai lumane te ua le ngalo sesi yeah, Sumaya. So this is Pastor Vuya, also Pastor Miskopa. And also we have Pastor Mati. Mati Sumaya Luane. For many years, Mati was the overseer for the deacons as well. And also he's our assistant. He carries a lot for many years. When Mati approached me about an overseer for the deacons, I wasn't so sure because it's not an easy task. But it was quite a challenging year for him as well. But as he grew in the Lord, he learned to lead the deacons. Because the deacons, they are the next to our leaders to become pastors. And also, they're going to be elders of the church. And since the call of God in their lives this year, now they move on to pastor a church. And now we have the deacons without a leader or an overseer. That's why we have Pastor Miskopa and Mavis today. So if I've taken a lot of daily tausanga yamati, well, I'll for you say on the molma win. Yeah, so all found more fact. There was so all found as a man or fale tongulo on adwen. Leia so all found more fact. Man, we are adwen. Amen. Yeah, Papa saying I for oi. I'll let you not for ato join a man. I why they say see ato. Now let two I ato in there. No one is perfect. But we're being transformed by the love of God so that we can do what He wants us to do through His power and also with the mighty Holy Spirit that is within us. We depend upon the Spirit of God as He leads us. To become a leader is not easy. It's a lonely place. You look for friends, and sometimes your friends will betray you. And sometimes your friends will walk away from you. Not God. When He calls you, He's going to be with you all the way. That's how good the call of God is. And sometimes we have to depend upon Him
so that we will be able to do what He has called us to do in His way, in His time, and the way to do it. O telo taimi, ele whalong lango tanga telo na manos. Ele whalong lango fo tanga telo na iloa. E whalong lango ele na wala wina ia. O lo na tua lea, o lo na matai. So tonight, as we continue with tonight's services, with the English service class, you can see now we have Pastor Bui and our Sister Line. Eloy is not here. I talked to her last night, and she said she wished she was here, but she sent her love to the church and also the new anointed leaders now for the English services and also with the deacons. Boy and Lina, God has called you to do this. And sometimes you don't understand why. Because if you like to know the why, you have to understand about the what. What will you do now? You don't know. But why have you been called? We do not know. But one thing we know, as we trust God, He will show us the way. God bless you and God lead you. Ms. Copa Mavis, there's a lot on your plate. But with that, you feel inadequate at a lot of times. We'll try to finance us. You try to balance things out in the home, the family, the call of God, and also between you and your children. But your God is a faithful God. He will lead you through. Through these challenges, you will understand how great your God is. Through this challenge, you will learn to trust Him and to depend upon Him. That all of you that have called by God will be led by God because His Spirit is inside of you. Trust Him, as the Word of God says. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. Acknowledge Him all the way, and He will direct your path. Trust God. By trusting God, you'll be able to sleep well. You'll be able to have a smile on your face. And you'll be able to walk tall to that call that God has laid before you. Because He is a faithful God and a God that is full of blessing to those that He called and loved for the work. And I just ask our congregation can we all up standing as the team will sing this song before we pray for them. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer.
ia, hallelujah. E vi ia ma vi ia oe le atua mamatu. Hallelujah, Father. We thank you. O matou mori mawina i le nei tae au. Le mana o lau a fio le atua i tutonu le nei manu. Le ngā lue mai o e nganga pa ia. Lea matou tuina atu ai i lau a fio. Hallelujah. Lau au whai ngā luenga nei ma whale tua. Matou te talo i lau a fio. Tuina atu ai i ate oe le tua le uto i a pale taonga. Hallelujah. Ma le pale tua i a maioa. Hallelujah. Neo le matou te talo i ate oe le mana leo lau a fio. Te talai ai le tua le mana leo le whau unga mai ate oe. Awa le tua. Le isi la sanga le tua le la ua ora au auna i ate oe. Lea mātou te wala aua le mana oe te wiso. Ia e whātu tumbu le tua le mana leo lau a pio. I lungo o lau a wauna. Whamanuia oe le tua. Awa le tua le wainga le tua tia kono. Hallelujah. Ali i matamaita. E so wā le ala. A o lau a pio. E fō lau whātasi ma oe. E tonu ai me uma. Ia e whamanuia ma e whamanuia. I lunga rau au auna marifare tua. Talo i lau a fia o le tua. Ia e fōa ia te i la ua le lotu tele. Au auna tuai ia te oe. Le ola whātua tua. Whaia i nai lau ngā In the luenga. name of Jesus. Ai a whape nānanga lua i le lotu e tasi. Au auna i lau a fia ma le whamaunu. O le file mūma i a te oe. Ai e wha oli ina le tua o la ua lotu e au auna tuai i lau a fio. Ai le ngata i le tua. Tau tua i nai le tua le kalesia. Pamaluia le lau e tofinga. Ele mano lau whaunga ono o Yesu. Hallelujah. Talo i lau a fio le tua. Tuina atua i a te oe le nei tae au. Nau au auna i a vui maline. Matu talo i lau a fio. Ta ma o mea le lei o mea ia mai a te oe. Wa umana e au mai a le pule ia i mātou. Mātou te sori ai ngata ma a kalava. Ki nei ai u whanga le li o le lalolanga. Ai mātou te whata atu i a te oe lau au auna. Le whenga iai le tua. Le isi la sanga whau lea le tua. O wasia le tua awa le tua. Le lotu pālani le tua i le asto ma le asto. O le mātou te talo i a te oe. Te mai a whape nauna tau masua sua le mana leo lau a fio. I lunga ia i la ua le whau unga mai a te oe. Ia whetawhea i le tua. Le mana leo lau a fio. Leo le mātou te talo i a te oe. Te mā o ame uma mātou tuina atu i lau a fio. Whamanuia ma whamanuia ma whamanuia oe le tua. Leo le mātou te talo i lau a fio. Anga le lei oe le tua. Te mai lei filifilia le tua e i la ua lau a fio. A o lau a fio na e filifilia. Lau au au na marifare tua. Leo lo mātou te talo i a te oe anganga paia. Whamanuia oe lau au au. Whamanuia le tua i te whare tua. Ai le ngate le no whaaro. Wai umare ala tau ngā lurue. Ia ngā lurue le no tua tasi. Ia whaia mea umare tua ia vi ia i lau a fio. Ai le o se vi inga o ni tangata. Whamanuia lau a fio iau au au na nei. Whamanuia le tua i whanau. Pamlia le tua i tofinga wa e whape nana e te tofi ai la ua. Lango sua i na i mātou mātua i a le uri me eloi. Ia whaia me uma le tua. Mara matau i a te oe. Whaia me uma mara odi i la ua fio. A ia whape nana matui na atu i a te oe. O rātou roto i la ua fio i le asto me le asto. Pamlia mai oe nei tai au. Pamlia whai le kale sio mori mawina nei tai au.
e whaia. Aia whaia tuai na ki inga ia toi. Ona o Yesu. Amen, amen. We thank you, Lord, for your calling upon their lives. Atai mola wala au lunga ya ila tau te tautas. Lau whaunga mana mana lo mātori ie. E whātau nu i nai lo whinangalo. Anga leila upu fola fola le nei tai au. Whea lo whinangalo lo mātua atua. Can we just sing?
tu tulele. Ona o Yesu alanga fatasi fanau le tua. Amen. You may be seated. Thank you. Yeah. Ole temine ole upo le tua. Le wanga yatu ya le aufenga loenga tu fainatu ya te oe. O le tātou launga na le tai ao. O te tonu fo yo le avawe le tātou launga. O no le ua wha awau mai ai mai vai aso le tene. Te le mana o lava e misia o I mea le tua. I'm just continue from last week. There will be the final part. I'll just put it together so each and every one of you will just understand what I was just talking about. The blessings that God has provided for each and every one of us. And also, we receive it by faith. Awani ngalo, o le whatuotua tātou te manu malo ai, o le whatuotua tātou te whaolai nai, o le whatuotua tātou te sāwa vali ai, o le whatuotua foi tātou te manu malo ai. O le vaenga o le tātou launga, o e whapeao na awina atu ia te oi, nei e mamala mai. E whavaenga o whapeana vai nei ai, o le vaenga mō mua, tau mawhai e whaise la sanga mō mua lo olanga. You have to have a step. Take a first step in your life, a step of faith. O le vaenga lo ne lua, ia te oe, ma loto lau wa ai, ma le mea lo e savali vai I maleli. Ia I loa, ia mamao lau wa ai, o ne ingata mai lau wa ai, ia mamao lau wa ai I le atua, me o Sauniga le atua, ma le vaenga lo tonu e mo mia lo ngangata pena, a e savali le whatuotua I le atua. O le savalinga o le ele pupu e mamao le savalinga. Ma le savalinga e taun tātou tāpena ia. I malvaenga muli. Ia o mea e savali e taofi mawai. Tau ona e malamala mai mene. Ina ia whaingofila o savali le whatuotua. O le tātou tusi whaitau. Tasi whai upu nai e nā. O luoko nito mta upo e lima. O whai upo e fitu. O ia lo whata oto ai le savalinga o lo e nei. O lo o whapeona i ele tātou whamomoia nā nei. I want to for tonight. We're going to have a bilingual service as well, because now we have testimony as well, or thanksgiving to God for what God has done in English and in Samoan. And also they're going to provide a special tea for you tonight. So you have to bring along as many people as you can bring along to hear the word of God, because there will be enough for us after our service tonight. Umaloa, ia, watu I loa. Ia, te le toi mo misi tia nā nei, le tau whakmaona fo ior whale, te lau le lei atua I la fiafia nā nei, pēha umal tātou Sauniga nā nei, o le whamoimoila nā nei, nā le 5 minute a whapewhia whaisau tau tinonga masau whawhitai, ia whawhitai mai le sunga ia Pastor Vui. If you would like just to share something that God has been blessed you with this year, just talk to Pastor Vui. He will give you just 5 minutes for tonight. And after 5 minutes, there will be a bell ringing so that you know that your time is up. Amen? It's 5 minutes, not 50 minutes. It's just 5 minutes. Amen? Ale 5 minutes tu atu ia te oe. Alona winga, te le sau fua whai meltala tu ainga, malangafal tu ainga, na lo sau sao e alu whamanuanga na whai le atua ia te oe. Amen? And then that will be tonight. So make sure that you won't miss tonight. Just come along tonight. Yeah, so mostly I'll be talking in Samoan now but the scriptures is there for you. So I'll just walk you through because that is what is in my heart for you. To be just be ignorant of what God is doing. This is about the reality of life, that God has been provided everything for us, but we have to have faith. Now, because Mangai awalava lo fai upule kauloko ngeva yaso. Es ele umbia fa mai awa o fatu tua o matou sava valiai. Ai lo tino mai o mea. Amen. Ele fa mai o fatu tua matou te nofo ai. Amen. Pe matou te momoe ai ma mimiti.
Amen. Ma miti ai, ma whaini whaalinga, le ai. Fa mai e mātou te sāwa vali ai. Amen. O lono winga, o sa vali. E le wha pia, o sa vali, walking means you're going from one, you're going from A to B. When you walk, you're not just walking in the same spot. You change. You're moving from one spot to another. You're moving from one place to another. That's mean walking. Just like faith. Faith is just walking from one place to another. Umangai whakokong ele melea. Ele whapela koe whakoko ai fo eise langa le wai vai ai. O le whatuatua, o le whalango lea, ile mea wai whamoe ai. O le mauti noa lea, o le mea tele i vai ai. O le atua tātou, ele o vai eise. Ai alu whale engo sainga. E ke vai la kua, ka malo la po al mangawa. Ia o la kua nga, o lai vai ai. O le kua kako, ele o vai ai. Ai mo o mea lo whatuatua. Inga ia mawhai ai o nga e loa, ma e vai I mea lea tua. Amen? Amen? So, o lo whaolenga, o lo whakokua. When you're born again, you have faith in God. But now, that faith will not remain just by receiving God as your Savior. You have to grow that faith into the things of God so that you will be able to understand and walk the way that God wants us to walk. Amen? O le mea langa le ua yele, o le whakokua la, po le ale kele o whamongianga, o fola le tua, po la foli kele o mea o fo ia le tua, o ke whapeako ia ke o e kasi ala ua le mawai, o lo whatuatua le ia te ia. E ke fiu e ke siva, e ke fiu e ke aleluia, ai le whai e kusa ma le upo le kua, ma e karikongu le upo le tua, e umale o langa ngai e o kunga mau nga o siva mea e ke le o siva I whamangianga o le ke siva kunga mau o le ke siva mai anga kunga mau ai ke alu makiva le kunga mau e ke le lo whamangianga le kua o ngai le o yel whatuatua le ia te ai. It doesn't matter how you worship God, because worship comes from the heart, but you need to have faith in the things of God, in the Word of God. What God is saying, because God is not man. We haven't seen or we've never seen God. But when you look around, you will know that there is somebody that created all this. This house, this place, somebody, we do not know who, but there was somebody that sit down and make the plan. Now, we're here because somebody's got this in his mind. We are here because you and I was in the mind of God from the beginning. Amen? But we need to have faith to believe that. We're being distracted by the world we live in, the system of this world. But I tell you, when we believe the system of God and know who God is, we will be able to go through the challenges of life, knowing that even though it's hard, but we believe God. We're going to go through. Why? Because God is with us. And when God promises He's going to be with us, He's going to be with us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because He is a faithful God. He is a true God. And that's why we have to have this. You have to have the first step. Ia whai e sau la amomua. Langa ole mamao la vai. Ole mamao fo I leo lau savali. Ala kiki la vai. E pupu fo le make savali. Amen. Menga renga fai mako va inga lango mako asa. O kaule lo haku oe. Amen. Longo ina la kaule lo haku oe. O ke la ko fa ka lo fai ko a le fa ka lo fa ya ke oe. Ai se lango ule lo haku oe. Amen. Ai afa pe o le lo vai. Amen. Ele ai ma se me ke popole ai e ke fa ka lo fa sa o ai la ile limol fai ko ai lo limol ha ai se pe ale lo vai. Amen. When you can look far with God, God will see that you will see what is in heart for us. Amen. Elenga ken nga fa maliva nga elua mangkula le va nga momua ya fai se la momua. Amen. Le la uma kwa ka usanga ile ales. Amen. Ola la vengo fo le se ola ko vikia. Ola ko vikia kwa male ola ke le siango le. Amen.
O le mawhaiang koe ke I mai lunga. O la ua ngofua, ai le se ku mai lunga masa. Ko ke longa la ukala ia ke o le mau fi whafkai angangi. Ie, sa ula e fik alela ka o ke wele sa. Ale alo whanonga ke wele sa ngangi. O la o whafkai le akua. O ke le koviki ama le sulua hawe spului. O ke le koviki. O ke le mawhakua fo se koviki. Po o ke kale se koviki. Ngau mawhakua le fulu, ai le koviki. Ai o whaalongo I ka ngaka ua mama I le koviki. E kau manga vangava. E kau manga vangava ka ngaka. Awa, le ai masa kau manga vapa. Manga vangava le ya. I have something to thank God for. I've never been affected by the virus. It's something that I'm being very joyful about. I had the time to travel. I had the time to preach. And I had time to enjoy the family and also the church. It's wonderful. I've been visiting a lot of people in hospital. It's not a very comfortable place to be. Not at all. Masingi mai, why am I, you know, why are all the place? You don't know how they live. But I thank God for the gift that He has given us through Jesus Christ, our Lord and Savior, the healing that is available. Amen. Afa pe ngai koviki. O ke mga oia ke oia e longa, ngā polo misi le kua, o langa wha malolonga e mo so se sia. Amen. O le wha malolonga le kua le wha kawha pia, ngā le e kale sia, a ka kule I, o le ale e le koviki. Amen, e koviki uma, aisa, o le e ale manga vai, o e manga vai fo mal koviki. O le pasi le ke e fo mal koviki. O le moanga le ke moe e moe fo mal koviki. It's all over the place. The virus is all over the place. But there is power in us. Because when we walk by faith and not by sight, if we can see the koviki, and there was, oh, it's there, so let's go this way. But you can't see the koviki. You can't see the virus. You can only see the effect of the virus. But when you have faith in God, you are free from it. You're being healed more than 2,000 years ago. And when the COVID comes along you and knocking on your door, say, I'm here. And then you say, this is not your place to be. Why? Because I am being healed by the power of the blood of Jesus. Now go away before I cast you to the lake of fire, because you're not supposed to be near me. I am here because of God healed me. And I have more power than you. Amen? See, when you know who you are, it's only by faith. Kasi alo malili ave oi woka malili ai nga ol malili sa awa ongol malulu e fa mai o makwa o so lo po ya akele lo e o ngaka ke lo ke fenga luenga awe a ka kawanga ilo ma e mala mama ele o ska nga kamai amen e kawanga sa vale o ka nga kamalot ki nga nga fa no wa kafe lo isu lisu ala ke malot amen. Ai le ngal kafe ale si fo pe le fenga luenga fo le me ngiaso amen yo la me ama o pe fa pe ngal fai fo ama fa nga mai o yo ka nga kamalos ka mo ya ki o fa ko e ke sa vali ai amen suje sa vali ama ka sa vali a fa pe le ama ka nga sa vali fa ko le la ka usang fa mo le molia vai mai o maka ai mai ya ka ika vai mai o ka maka ngai ka usang ya maka le lua afe lus fulkol wa sui lo savali wa amaka nga savali la o ye me ye fa la ve ka ko vai foi me nga fa la ve ma punki ela vai mo o ki apolo longa lua o le la langi me ye si o mi ai ka ko ma longkol o ya amen e la ele savali e lo ki apolo o ya amen amen ke fa mai for ki apolo le se ele lo o ya o lo le fie savalia savali fa ko amene ai sia o le fa ko ka ka savali ai
ai leo le kingo mai o mea. Amen. O manga ko foi le kala le kala ku ya ki o ko la tole. O aku ya. La vaanga o kangi mai ki Apollo. Kangi mai fa makolo. Le ri ira wala fa ego fa ku ki Apollo. Kangi au susu ki Apollo. Fa ku le angelu le ngai ki Apollo le mo kangi fa penga. Mo la vaanga le lo ia le lo la. Ya. O le fa ya le me ko ya, o fa le me ko ya. A o la ko wa ma fo la ko me la fa pera. O ke le ki ya ku ki Apollo. O ya. Amen. Wa kuai ngai la. O ya. Amen. Phần càng càng o kafa, wa kuai le me o. Vai ngai le fai. Vai la ka mo o. Amen. Se la ngai le fai o ngai ma su ba ya. Amen. Amen. Se ke ni wa ma ka ngai la. Amen. Ai le ngalo ku ngai o so ya la ya. Le ele fa mai e te o so le fa tutua. Ai le vai o me le e ke savali. E se le so wa le so ngal ka se me ngai ke o so ai. A olo savali la wa sui. Wa maka ngalu lo la kasila. Ke manga kua lo wakali makunga fanga. Sa ka fa la. Fa mai lo ka mama lo kinga. Po a fe sa vali ele kamare. O a fe sa vali ele kamare. Ya kupa u. A vai la le aso ngala ala ai. Fa mai le kala lo ka ma. A wo kai manga ya. Le sa vali se wakali. A sa vali o lo sa vali a. Fa ko a sa vali ale. Ke rongo e ala nga ele excited lo molang. La ke le sa vali al fa koku. Amen. E ala nga pe ke aki uma ye ke le sa vali al fa koku. O nga pe e pa nga lo ki kala ngo e pe ni lo ma fa lo chalo le mele a. E manga ia. O le mele a le nga fa lo inga oi. Se e sa vali mele ko la ngol mele jo me manga. E le ngi me nga ngi upu mantala. O me lo ile manga ma tau tia le tua. When God speaks, there is power in His word. This word will change us, will change our destiny. It will change the way we live. It will change the way we deal with people. This is the word of God. And the word of God is true, but we have to take it by faith. Faith is the substance of things hoped for. These are the things. What are you hoping for? And sometimes we only hope for the meal of the night. We only hope for a burger at McDonald's. We only hope for a KFC. That's all we hope for. We just hope for some $20 for our petrol. We hope so little. Our God is a big God. Just put your hope high. Have hope so high. Because your God is a high God, powerful God. Have everything. You can hope for anything, but you need to have faith. Because faith is the substance. Substance is everything that has form, weight, or space. That is the substance. This is the substance. I can hold. There is weight. There is volume. There is space. This is the substance. But faith is the substance of things you hoped for. Let me get my fulfill. Hallelujah. Sometimes okako, my fulfill se pepe. Oi. Fia fai pepe. Se o pongo waka makua, ele ko mo se pepe. Ele fa pengal kala le kua. E ke loa e ma fai me unga fa kukua. Hallelujah. Your mind cannot comprehend what God can do. Olo ma fa fa love ke lo mea. Se o fia ngaloe le kua. Alo fai ai la kiki le fa lave. Fa pe o ke poko e ke fa valea. Aisa e ke lo me ala kua. O le kaimi e ke lo me ala kua. O le kanga ka poko e anga ke lo le kua. Fa man kanga ka vale le se kua aisa nga ke le mama lama me ala kua. Al kanga ke sa vali fa kua. Amen. Oh, I like that. Sa vali. Hal mi goi. Momo. Wa ki se valvele mo e mo mera yo aisa. Se ke fa longo wo power me. Amen. Amen. Ele foi ele ko fa yang me ko viki. Ele ko fa yang fong kakalo. Ang ko fa nga wo fa ka ko online. O fa ya ko yang online. O mai se o va ya ku ya o ko. Al mele o manga ya maka mai mele sa o le ku ame. Al manga ya lo sa. Maka nga sa vali mai falsa. Mai se e falonglongo me la yele mamalu le.
e manga ia fo le luak ai manga ia le ka ko mafu ka fa ka sia kai pela o ngi fa ngoi misi ya o le ngi kaya fa ngoi ke le va ai il fa unga le sunga mi skopa ma sunga ya vui le ngi kaya fa ngoi ke le fa longo le o mati ya o ka le manga ia le ka wal fa pe ula le mo le manga ia le ka fa ya le manga ia fa ngoi misi ya oi anga fa pe ke le fa le sawal kinganga mo le se pensi ngalo kapan anga sawal nge kaya asia bo elonga o le fa ko le ki sawai o le fa ko foi ko ya lwai e mali le menga kupu ile songa fo e maldonado pele ka ko ile lo pe uma fo yo I'm not so sure ge wanga lo ke le menga is it Palmerston off o felenga yele Hastings lenga fa ya makaulera nga yele ven nga ko yele si va nga le ko o ku fa pe ala ko ai va la kala ka mai se pam o ku nga le mai se pam mo ko fa solo ko aba ko mu lo wala se pensin yo le ven nga ko ke lo me nga fa va nga le la nga va nga le nga ko mo lo ko sana le ki ke lo ko sana le nga le boy samo fika ngo filo ai vol solo ku le mele el pensingi ku le mal o le me o le pensi awange ko lo ak ai sia la ngo ke mi uma va ai ko le mele lo mo li le mu ai o so mai lo ma fa ko ki pel ka ba ko ke lo nga ho le ko hising ele ku ka va ai ko ave esel me o la mu wan no le pensi ai sia o le fa ku na fa lango ma fa mo ya nga mau ki ngoa e o ai hesing ka vale le ai sia la nga fa mai le ko a fa ki fa mo mai fa lango ma ye ka amen ele se mele ma fa ye fa ko amen that's why faith is needed to be teach in the church. We're being carried away by emotional preaching, to make people feel good, something to hear that they triggers them, and then, they go like that. This is not emotional gospel. This is faith gospel. It's all about God. And we need to understand about who our God is. And it's only through faith that we'll learn about who He is. And when we learn who He is, we'll be able to walk in faith and trusting in them. Amen. Hallelujah. Amen. Sel mahanga pa fie le li se fo lo mahanga ya va ko e ke fie ma e ke ka le mo ma amen asia o le faithful ya a fa pe ke ka e fa longo vai el wa kwale e alu le so le ngalo Mr. Pin le loko la ko Mr. Pin mo fie mo ya le loko ka ngol ka malo se ila lo maka e ku ilunga le su fi wale fie mo ala wo lunga maka a fa kai ke lo fa pengal ni kaya o le boy el fa ko ya ke oi ya e lo ai o meia se o meia hol ai oi le fa mai e fa mamulu me ke fo e ke fefe me pole le vai ngai ko lunga ya fa mamulu ka ko ya la ele se vali se o lo pala ai o lo fefe vali a honga e fa ko e ke le popole pe vili mai o maliulo anti ai vili mai Australia o maliu lo anko ai vili mai o Amerika o maliu lo great anti e ke le popole ama e fefe se mea ai sia la ke kalkong o le tua na ke fai va venga e fai me amen va vai o yai ile masinga kas maliu ai lo nis o walu ke lo nis o ke o mai au kilang e vili mai o maliu lo anti o walu sa mo va ai ye malulu anti o ke salva le au malulu sistema no ko mai nusila ko ya ko fai malulu sistema no le foka aku salva so len ke ngela skonga le foka ka silva yaso nga o popole nga o fefe le ai ese le popole ese le fefe amen o le popole le mer fa ko kaka le ok al fefe o le fefe linga nga fe oi a fai ana e ke fefe o longo winga ele o ya ke orfa ko langa orfa fe ngai o fefe orfa ko
Amen. Ia kaulanga e whakokua le tua. Pea o mai me whainkaa so i fuanga ma leo langa ngai. Amen. Saulanga ngai. Se e whalongo longo I kangaka ia malaka mōli mau. O ngol whakokua le nga sāwa vali ai. Amen. Awa ngai le saunga ngai. Ele nga ko lela e whakokua ngai ma e vava ai mamau anga ngai. Ele nga ka o lai whalongo longo I mōli mau wola nga ngai. O le ipu me ai lela alua whea ngai le kaimi pea uma. Lea mai ke le vai ai. E ke le vai aku le ipu me ai lea. O le ala e whalongo lango lo saunga ngai. Whakoa e lone manga ia, pea e saunga ngai, e kango kulo le ipu me ai. Amen. Lau whangau ia so ia. I whainga le lako grandmother, lo kinga. E se le whawhinge sa wa isore. Ki wa ai ai, e whai a whea umare kai hao e poa. Ki nganga le la vasi o whangau, ai whai a, e umalonga whai le mea ai le kai hao, ku uilungo lo ngau. A whai a leo whea whakoa ai a pe o ke alkasi ka le lua polo koru. Fa mai lo kala le se o kali la po anga I longa nana ka fio lai fa kulo mo ya ka fio lai ke mi o ke kango ko la ka ipu me ai ka fio lai ke mi o ke pa ya ko la ipu me ai ke lo mo e fa pe nga lo la ngonga I me ai fa le hanga amen amen ai e sa ai se la va ai fo le ka fio lai pe nga fa pe o se fa se po masima le ke au kilo mai ngai ka fiola e ka kaulelo ala ka fa pe mai la vai ke ua misia ke ole piko mumu e lo lolo le mea la kuli mai la vai kuli mai ke lo mai fa pe nga la vai ma lo savali me ale kua amen se e kau fio e fa pe nga e lo pe se ka manga ia le upu ngai kai au amen ai lo longo fo mai amen o la fa fera ngai kupu fa fera ngai mahalosi fa fera ngai savali pe anga le le me fai amen pa fa fika ele ma se si fa pe ngai le kaya ngalo ngofo me malo sangi me ke fia si e mo me uma mai le ko ya ke o se alu aba fo ke sa wele se ko ngai amen ale we lo ko e ma onga ke ngai ke le ko fia ai pe ma onga le upo le ko amen e ke le ko ai ufo ya sa we ma onga me fa le ai ele iai o le whakoko le kala moa le kai hao amen longa lua ia mamao la vai mala sa vali le tua e lo sa vali me o le langa ngai e ma vai ia a me fa le nganga ku mawa ia le vai ngalonga lua a me longa lua fa mai uska i ma fa le opo le tua le kala moa ke oi se e lo le opo le ko ele nga se me ma ia lo fa rongo the word of God is real. It's food to our soul. Afa pe ole ye ole nganga. Olo ye lo nganga. E mo mi fo lo nganga, le me ai fa le nganga yo lai. Amen. And this is the food for your spirit, the word of God. The food that you have lunch, dinner, and also breakfast. That's for the body. But the word of God is the food for your spirit. This is where you grow. This is where you're going to be strong with. The word of God. Malama le upu le tua. Famia o si kai ma fai le upu le tua. O le ala vale me fa penga folo me tu spaia. Paula vale me fai o le usta. Fight. Just do what the word of God says. Let not your mind just be questioning a lot of things. That is how the world works. That's how the system of this world works. Not the things of God. When God says it, that settles it. Le ale upo le kua, e wha mahongia le tunga ki whai. Peke mamla mai, peke le mamla mai, e alanga ko le mamla, malanga la iki kako mawhawha. Our brain is so limited. Our knowledge, it's just, it's incomplete. That's why we have to depend upon God. So that we understand and know the knowledge that God has. That is given to us. To know who He is. Ira e kako loma kako mamlama ya kia. Pe whikau I elo mawhawhau pe le ai. Ia whakua pe ai. It doesn't matter whether you believe or you understand. All you have to do, trust the word of God in faith. Hallelujah. Amen. So when you go out in the world and how they do things, remember that it doesn't matter how they say things. It doesn't matter how they do things. It doesn't matter how they work things out. You know, sometimes when you go to the doctor,
And then when the doctor say you have 2 more weeks to live, and then you die. That is what the doctor say. But what is the Word of God say? The Word of God says, He's our healer. He is our God. Let's go to the Word of God. Because the Word of God will set us everything. And that's in our heart. Amen. Remember this guy that came from Samoa? About 2 weeks ago, he traveled back to Samoa to do that operation thing. We just pray for him, trust God. When he goes back to the doctor for the operation, the doctor says, there's no need to have an operation. Why? Because he believes in the Word of God and God heals him dramatically. Amen. Just like you have the faith, God kind of faith. Amen. Just in the Word of God. Amen. Amen. Vangalon tolu, kako fai kaufa kasi fa mayar vangalon tolu ngai wo ilungo lo papa ia. Mo mialo wanga ta pena. Au esa vale fatu tua. You need to be prepared as you walk by faith. Kakalo kami ke sa vale ai. You prepared by praying. Every time pray, connect to God. Lenga kainga fa longo ka inga lenga pa ia. Depend upon the leading of the Spirit of God. Where He wants you to go, what to do now, what not to do, depend upon Him. Whatever God has called you to do, be faithful to what God has called you to do. Just walk in front of God with honesty and obedience with the call of God. Be thankful. As you walk in faith, be very thankful. And a lot of people now, it's very hard to be thankful. Now, with the generation now facing a lot of the changes and the new technology comes in, the apps, they want to have the best. And when they don't have it, they will always complain. They never have a thankful attitude. Sometimes the kids at home, after they eat, they just go straight to their PlayStation. They never say, thank you, Mom. They never say, thank you, Dad, for waking up so early, in the dark, coming home dark at night. They lost the attitude of being grateful. I tell you, as you walk by faith, you want to be thankful to God. Thank God you're alive. Thank God you're not in Ukraine. Amen. Thank God you're not in India. Thank God you're not in Africa. I was in these places, Africa and also India. It's not a good place to be. So when I get back here in New Zealand, I was so grateful to be here in New Zealand. I remember when I get here from India, every time we have dinner, not only that I cry, but I also left something aside, because that's what I did in India. I can't just eat a meal. I have to leave something for those that come to clean our room, because it's a poor country. So every time I eat, I was so thankful. When I get here, I was so thankful. Why? Because now I'm here home, safe. Because we're having trouble traveling by plane. Be thankful, please. Be thankful what your wife has prepared for you. Before Eloy left for Samoa for the last almost 2 months now, she ironed all my ofu for Sunday. And my pillow, everything. So every Sunday I changed a suit, because I was so thankful that my wife prepared that for me. Honestly, I don't know the colors. She makes sure that a tie will go with my suit and also with my shoes. Now she's not here. Somebody said this morning, you're supposed to wear brown shoes. I said, why? Because that doesn't go as well with your suit.
the black shoes. Because my wife is not here. I was dependent upon her. Please, whatever your wife has done, remember to say thank you. When you come home, sometimes we say, what have you done all day? I've been working all day. You haven't done anything. Look at the house. I tell you, they do more at home than what we do at work. They do more than us. When you find a meal on that table, just remember to say thank you. When you find that pillow on your bed with a clean sheets, just remember to say thank you. And when you come home, just say thank you for praying for me. Got a tough time in the office, but thank you for praying for me. I learned the art of being thankful from Pastor Williamo Mafoe. I always say thank you, thank you. And sometimes I just do that. I don't want the leaders to thank you. I do that because I want to. Because I can't do anything without you. I can't do all things without you. And I have to say thank you. Whawhikaia. E le whai ko kasi ngā luenga, e whai whaakasi e kākou ngā luenga. O lau kau au, ma lau kau au. Kākou ke moli moli e lapalapa malo i le, kōm kākou whawhikaia ke. Remember, as you walk in faith, remember to thank God. The last person that see Jesus died was the centurion. He was under the cross. And then he looked up to Jesus. And then this is what he said. Truly, he was thanking God. Truly, this is the Son of God. He said to his heart, truly he is the Son of God. He is the one. With all the torture, with everything that was put on him, this one person says, truly he is the Son of God. And I tell you, this Christmas, the world is celebrating the birth of Jesus Christ with a lot of gifts. They thank people of what they received and what they're going to give. But they forgot and forget to say thank you, God, for the greatest gift of all. And I'm telling you, if there's any gift that you needed in life, it's Jesus himself. The one and the true one. The one that born to die so that we can live again. As we walk by faith, as we trust our living God, we will enjoy our journey because our destiny is bright and our future is being prepared for us. Because our God is a faithful God. Amen. As we ended, things you hold fast as you walk. Remember that Jesus is the finisher and the starting of our faith. We owe everything to him. Just everything that you're worried about. Remember, as you walk by faith, just let it go and give it to God. Remember as the team comes up, as we close today, thank you for being patient with me. And may God bless you. As we can just be upstanding as we close. Remember to thank God for your families, for your children. Even though when things are not seems okay, just thank God because God will deal with it.
And Father, we love you. We thank you, Jesus. Whawhataimo nei tai alo mātou atua. Mātou te whawhataia oi me uma. Mātou te vi ia oi me uma. Awa oi lava o le atua e o me uma. And Father, as we worship you, as we're coming to the close, Father, we thank you for who you are and knowing that you are our true God. Hallelujah, Father. Whamanuia lau ekalesia, whamanuia lau whanau, a mātou sauni e tā ape mamanolo, ia fo'i le vi inga ia te oi. Thank you, Father. Te whafo'i le lau whawhtai ia te ia. When I think of how you kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I'm grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I'm grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. Not a day. There's not a day where you weren't good. There's not a day. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le ai se aso no mutai lo famaoni. Le ai se aso no mutai lo amalelei. Le ai se aso no mutai lo alofatunoa. Yesu i mea uma o te whawheta. Le ai se aso no mutai lo famaoni. Le ai se aso no mutai lo amalelei. Le ai se aso no mutai lo alofatunoa. Yesu i mea uma o te whawhetai. Yesu i mea uma o te whawhetai. Yesu i mea uma o te whawhetai. Matasi lo au ame sau pati whawhtai a te ia le nei tai au. Hallelujah. Ele uma le nganga, ele uma le loto whawhtai le tua. Au mātou sawali le whātua tua, ele le tino mai o mea. Ia mātou i loa inai o elo mātou o tua lele. A mātou o le nei tai au. Whawhtai lo au wai mai. Whawhtai lo mafuta mai. Whawhtai lo wangalelei ma lo whamaoni. Wa tātou mafuta i le nei tai au. A mātou te le i olo mātou o tua. Mātou te whapea atu ia te oi. Whate te o le nei te talo la whaia le li elo o tua. O te tulai ia te oi. O whapea atu ia te oi lo o tua.
Whawhitai te le lava. I lo walofa, I lo wangalei, I lo whamaoni, wa e angaleia iatea. O te alofa iatea. Lo tangata nei mo lau a fio. Tu fatasi le wa au ave sau pati a te ele nei tai au. Father, we commit our lives to you and we thank you for what you have given us. Bless your people as we go home tonight. As we come again tonight, Father, we pray that we were going to be here with you, that we were going to exalt you and praise your holy name. E tu mamatu lo lava vi ingalo matu o tu elelei, mua au muri au la o fio lunga wala mamanga ala. So wina me umana vele toto o kirisu. Ai e whapeo na tu maulu lava vi inga nei se o whau e whau lava. Ala langa patasi whana wale tua. Amen. Si maulunga mailo au tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. One more time. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. May God bless you. Tato tata man malo.